topa Jesu meel kikhel na lungdamna Laisiangtho maku alian kwa aneu ni pan som chiang nigu khit ciangin Jesu in Peter James le John te samin mual sang tungah amau teng bek kahtohpih lai-ah Amaute mai-ah mitmuh-un meel kikhel hi puan silhte zong a hi leitunga puansawp mi kuamah in paksak zawh lo ding za dongin te-daldal hi lai takin Amaute mai-ah Elijah le Moses kilanga Jesu to kiho hi ciangin Peter in Jesu kianga topa o hi lai-ah i nuam ma hi nang dingin bukhat Moses dingin bukhat Elijah ding bukhat buk thum lam ni chi hi manghang hiam chi le Amaute lau mau hi ciangin Peter in again ding dang thei ke hi lai takin mei ngau khat in Amaute tua mei lak pan in o khat in hi pa in ka it ka tapa hi ama chu na ngai un chi hi tua khit phet in akima pam edule Jesu longal kuamah dang amunon ke yu hi mual tungpan akum suk kom un Jesu in Amaute kianga mihing tapa in sina pan athokik ma teng in namu-te-u kuamah kianga gen ke un chi in anung zuite thu apya hi Amaute in alung simsung hi thu koi gi ge sina pan thoking na chi in bang chi nom na hi hiam chi in khat le khat ki kumu hi in topa lungdamna Laisiangtho hi Kristu topa on tungah phanna ta hen